Akbar, Om, tidak boleh mau tembus. Tidak boleh mau tembus, Uti. Allah, Uti, kita perlu masuk banjir, Uti. Ya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah, terpaksa motor kasih ya Allah. Subhanallah. Banjir. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Allah, Uti banjir ya Allah. Astaga. Kompleks Forest. Puhulawa ya Allah. Subhanallah. Wiwit. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Nanawau. Astaga. Uti, ada orang tidak angka itu Nanawau itu tempat tidur di bawah. So tinggi di sana. So naik patah rumah itu no. So tinggi di sana. Allahu Akbar. Allah. Oh ya Allah ya Rabbi. Oh subhanallah. Ada orang tidak naik Nanawau ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Nanawau. Ya Allah. Allahumma. Allah. Banjir Uti. Ya Allah. Tidak ada kan yang dibawa sampai ini kulkas kah? Wisnu kulkas. Baru masih. Tidak mau kasih di atas dia sana. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Allah. Ya Allah, baru mau taruh di mana ini? No. Ya Allah ya Rabbi. Allahumma shalli. Allah. Allahumma shalli ya Allah. Mesin cuci so basah wis, so tenggelam. Kenapa so tenggelam wis? Aduh. Yuk angkat dulu, ya Allah. Allahumma shalli ya Allah. Allah, Nanawau. Yuk, tidak, kalau ini itu peot sebelah di kaki. Allahumma ya Allah. Ini subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahumma shalli. Jangan kasih banting nah. Biar saja. Allah, kucing ya Allah. Kain di sini Wisnu, wiwit. Kain. Wiwit, bulu masuk. Ya Allah. Kenapa kain di lemari? Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Jangan wiwit bagaimana ini kulkas? Mau taruh di atas ini sana Wisnu, di atas lo meja sana. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Allah. Allah ya Allah. Ini bagian dapur. Allah. Tidak biasanya masuk air ini. Ini bisa masuk air. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya
Oh, mana kain lain, kain? Taruh akan itu di sini. Ini tidak terkunci bagus. Ala napa karpet wit karena air biar Jo tidak mampu. Ya Allah ya Rabbi, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah. Cik. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi ya Rasul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Allah ya Allah ya Rabbi. Saya tidak mampu. Biar biar baca. Ya Allah. Allah. Mbak, di mana? Oh iya. Allah. Saya coba baca itu di bawah.